Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kasang HANM Southwest Kazing Hills District hapo kajilam uba Widing Thongni President berusam na lambok stan Marwen Vice President nen kasngi ka Pratrik klalait ban ai ka dorkas yu menteri rangba sarkar jila konrat ke sangma Hasarkit House Makarwat halor ka tukat ni kimajing dawa baka sarkar kadi ban pleno ya ka hospital shispa jingtia hapo Makarwat CHC Bantung no yu District Medical and Health Officer Bapura hapo Makarwat CHC ban penbenya koloi uput usam hashlinter bat ki khaput jo kajala asam bat ban budin bat jai dawa naka sarkar kembe ya ka ILP yang isengmen si kedai kini kasih mentah ke arku Patrick jeung dina Julai ajar kawai bai Chief Minister ban burom jeung kajalam kajengi i Sri Konrad Sangma li on jengok ke distrik kajengi ka Southwest District ban wan pet ya ka Roy ka Pat hang po distrik kajengi ini kaliang jengi ke NGO ke SNM Southwest District wilayah ban wan submit kami berendam HI lengkah kikam dibangi idan kam bangin dawa na i ba infantry camp po jeung ka distrik kajengi pa kalong kawai kalong ban bu kerpati ba inwan ban plino ya kene ka hospital sispa jingkia hane ha mau kurwasi isi namar baru kata la hamslam la pentre ya ka hadu mentang i bala jandep ya kerpati ba infino namar bahkan long kajing mentoy ya ki pajba kadong jong kadong kathan jengi ke Southwest District namar kembalong baru kata dontang kendiat jingkia bun kinong pang nang dina po disujungi haban kit selong ki doktor hang nei long haban lej selong mar le se umdan ka thia so bat ki dia kita harus pat biang tiladal la ban pino ya ka hospital sebab yang kia kolong kajing mentoy ke bakrau yu pai ba jam Southwest District in hab kinam lesu selong baduk ba plej hapsa layu jaka sumar hang nei kolong kajing mentoy bakrau ka ba pat ni bu merendam makerpat ya Chief Minister ban brom jengi ta kalong bantung no da udi MSO Bapura hapo jong Makarwat CC markum bakalong berkatala ya kapus di MSO lo sufa in charge highway doktor po no Makarwat kumta kalong kajeng dunong kabakrau ya ipai ba kajengi ha kajeka ba doktor in yo ban sumar pai kinang pang ila haban simru kampung di MSO kumta nginda kerpat jur ya Sebesar belum jengi ba in sumha ya keban tungno di MSO Bapura ni isi jengi senang ba kalong jimtoy bakau ya distrik jung do kowe publik sibon ya kejengwan jong sa kejegi bawon jengwan distrik kejegi nomor desa distrik kebadang lung rai sokman bau minister wan paj wan jengok distrik jengi kenang ban kiu sekrang ya na kalian kejengi ru ibu ya kajing Jawa na di berat sama baut penbena mardor ya ukut isam ka jala di kelaya asap namar ba agine ki senam ki baladap sibun ba kijing usnam ki border area dan ru kajing ya priu kadan ru ya kajing ya mensau ke bajur namar ba umbiang ukut usam apo ka jala kajengi kunta ngidawa ya Minister kajengi ya ka sarkar MDA kajengi ban simkia ya kani ka border issue namar tang ban supen kenmau ba ka NPP hau usnam arhajar khatra haswa ka election i sar ba prestun tungsong ilakular ya kajala kajengi baro kawai balada dia ba ka sarkar NPP kan sensyar hapo kajala nyen sala ban penbetno ya uput usam hapo kajala kajengi ikumta nibu ya kene kajing kerpat ya ka sarkar MDA ya ka balam khmat da ka NPP ban simkia kumba pilak kular ya upaj ba ya kajala hi bro kawai hidai ban le amdai ban syukular tangkaktin rai ka kampoi seno hakajuk ka poru ni kerpat ya minister badan burom kajengi konrat ke sama batum juru ya ki minister di badan ka MDA buat gemju ru ya baro bana simkia ya kane ka ILP namar kane ka ILP kadai ka isu ke bakrau na kemta ka jaj benriu ka jengi kemta na kaliang ka jengi ngi kerpat badai ban penyo kampoi ILP ko dat kam kerti hakane ka jela ka jengi mentala takik haus disnam mila dawaya kane ka ILP ndrai hadu menta kampat urlom ndrai ngi kermen scam
bau kenrat sama un sim khia ya kene ka jingdawa jong upat jong kejala ke jongi kenang ba kejala ke jongi kan song suk song san hapo kejala sakoi pat ban chu benrat ya ka jinglong jiman jong ka haskal ke jongi hangde ban penrap khandiat ya ka mothau pada PSC ba menta ka mothau pada PSC kam don su ka ambulan ka don tangkawai ka ambulans kabala jot nilayo banyak kenduru i dokter jong ka mothau pada nilayo ru banyak pun ba